uria ni mutongerwa Bakai mbungene kaunti ya Meru na kinya MC wa ward ya Gitine MWENDA ITHILI augite ni MC bongo bathuganitie kureta rwaria rwa kwingata gavana KAWIRA Mwangaza Gitine na batikinyiritwe ni mutongeri uriku kana kinya kiama KIRIKU kagiteno kau. Daktari Sara Kilemi na ugite na ajukitie kanya kuthiurunkania na kaunti ya Meru kuria ekuru uge bwao gukonia kwingatwa kwa gavana KAWIRA Mwangaza akiuga baba ingi ni bagwitikiria na kwendekithia naane ni untu na aremi buru ni utongeria mukirimithika na chotariria. Mutongerio Baraka imbungene kaunti Meru ranowe MCO wandi ya Kithĩtigania West MWENDA ITHILI auite mutaratara yo kwebelia gavana kaunti Meru KAWIRA Mwangaza etine yotambirirwo isiama bia gisiasa na batetikiria yo angaratano ne atongeria bia siama bi muno campus ega gwithira yontu secretary general Mbazi Mwambi IMANYARA na kuthwane ne ndi no to membi bagarenda KAWIRA ameochoka na nyuma ringi anjo twira batu ture MCA no ture wimpichi KAWIRA kana ture guthiata musimamo yo tura twina yo tu MCAs tutenda bila tukwenda turenda kona Meru ikurwa mambi imara na Meru isasawa na hiyo musimamo yetu ture MCAs bambasi tuthiuchoka na nyuma ringi kiama barothithia ubakathithia baroeta ubaeta twimenya musimamo yetu MCAs iweta na mbere tutethia Meru na tuthiatite party leader umwo kiama kiambasi kiraito murungi na tuthiatite barabangi viongozi bira bingi bya Meru ibwene parties chira twina chio kenda tumbo karabwega lakini ngenda wega kilia musimamo yo uimpeaching gavana KAWIRA Mwangaza yotiumanetia party otepate kinyemwe erete MCAs boiba impeach KAWIRA ibatu ture MCAs tunoete tokare moikiria antu betu maendeleo ndawe irasi bia muchune kwa tu kote kirasi kwa muchune ndawa mantu mana athithwe ndawa pipe chie 1 million antu betu bakaretwa pipe 20 biyo biyo tuma batu twitono na tukwenda utongoria bubwe Meru bochiche kenda Meru ya thiri MWENDA riwe wite kiraba kurana kyo ni utongeria buthuku na no mwanka bachokanirio kumye wa kaunti Meru makosa yario igithumba theri tirari ingi uratetheria KAWIRA i president na president na ure wengwa na this time round president atemutethia no president ne leta njara Meru ni erito goti namba 5 ndene Kenya na Meru itiburite Meru itimiago lose shimare ayo gutwika Meru gegaria mitandao ne 24/7 Meru iburite okira antu ba Meru bakanja kona development nya kumba ke thirikari nene lakini no mwanka to correct mantu are Meru njona na are tarune ibia tumira antu barabange barawigirwa njona geo ai bona rate athaire ne tonto twaigirwa muntu mwe kio etarurire were onthe ura Meru bonde tote muigirwa kio no mwayanikiriro mantu yegi uchumi Daktari Sara Kilemi awete kiroto kia ekuru baba ingi baraba kwenda kuromba ite mwanya biotongeria kaunti Meru biri watine bonene kumania no tongeria bodho kubwa kaitene kabo gavana KAWIRA Mwangaza bwira wabo kororutana ngu ekuru bakororutana ngu kienine kanoko ona mwekuru aiki unu komuthika so mwekuru ranu akenda kuthikwa no ukenda kuthika muntu no mwankendeke kuthikwa no ntondombo kubwekera ndakubwekera ukaibura kana ukethira inya ndangwe inkwenda kubwekera wambinga so yauna yo nukumenye ndi nie kuroba kwa yinya itu ikuoruru no ntu itukumea kwiba mwe betu tumbigia kukwaria nwe kana tuketha tuyo tukarebikisha yara yonde ya kwithira ya ithina ya kwithira no aerwe kanya ndaria mbere no ntu ndaria mbere utio wotari nwe induto wendi no ntu na athirwe na nabwiri kuilela klipu inge tumirwe ni Mrs Tobiko no ntu amwirire batu turekuru bakenya bonthe turilela ngabanasi barabekuru tuone ne atia bakubwithia mbere KAWIRA atia itikira karirite are au baraba umwilela baimwe aimwekuru wa Meru itiki untu tutenda inya twerekia twinthe mwekuru wentheria ona na atia KAWIRA bwiri kurietene kiu no ntu itukumenya RWARIA karuma etene kiu twinthe kuruba Meru baraba kuiba kwenda kurieti turetwa kuilela wo yawe
so akarinde ara na bwiri kumenyete ki kankariritie mwekururu korwe yanyumekwa ari lelo yabona ilelerwe na ari awa respect ya buranda erwe Krokinte awite mumbere ya mtu yutibati kwetumikia kuria kuritira ntungwe muno etene kyo gavana itikira kia gavana toka kitikage bwiri ukariro imukaka into murume kira wa it is gender blind bitu kuria ke imathithio wonkumete neke uthithia mathithio nkiripotera Wero TV kuma Tiania Mbita wa Mukiri wa Mithika.